Dokodela hi nga langutela ximatsatsa number 37 kumbe se tikatara mi veke hansi. Ku na demand laha handle vanhu va le ku xi laveni loko ni jika hala hi nyike ximatsatsa number 37 loko ni jika hala hi lava ximatsatsa number 37 loko ni jika hala kasi xi kwihi ximatsatsa number 37 na se ni boheka ku ni ta fanele ku humesa ximatsatsa number 37 ni nyiketa vaseketeri hambileswi se swilo naswona swi fambaka swi cinca hi mhaka ya ku a ni se sweswi hi le ka timhaka ta ti-digital mi swi vula yini sweswi Swa ti-online stores. sweswiya swa ti-online swi le ku cinciseni ka swilo loko ni twa a ni tivi ku vaseketeri swi ta va khoma njhani ku ongaku munhu a nga ha fanelangi ku humesa tinsimu to tlula 5 So mi humesa EP. fanele humesa EP leswi ni nga tolovelangiki swona mina ni tolovele ku humesa album yi ri na 10 wa tinsimu kumbe more than 10 se a ni tivi ku vayingiseri swi ta va khoma njhani manjheni loko se ni endla ti-EP ku nga ri hi ku rhandza ka mina no boheka leswi swi endliwaka hi van'wana na mina ni fanele ku ya ku swi endleni a va nga zi va ehleketa ku se u tsandzeka hayi ka ku tsandzeka swa ha ri kule ngopfu na mina tinsimu ti tele swinene matutu i vana va ta vasi tinsimu leti nga la studio lexiwani ta mina se ni ta va ni nga lo tsandzeka ni to va no bohiwa hi swiyimo kambe number 37 a va yi languteli Va nga yi langutela rini lembe leri? ya swi boha ku va yi langutela nyan'waka va yi le ku yi laveni nyan'waka Khale va yi lava khale va karhi va yi lava. ya Hayi khensi swinene dokodela mi nga ku yini marito yo hetelela mi byela vaseketeri na valandzeri va n'wina? marito yo hetelela i ku khensa vaseketeri na ku vula ku as khizi sorry ka vona loko ni yime ku va nyika vunanga for nkarhi wo leha so ku ri ku ri vona va ri karhi va byi lava ni khomeleni swinene vaseketeri ni khomeleni swinene.